biya kamal kan waro online TV channel and mandu ni sham kwas nyama na nang rice ni ban lerti ban ka link gor jeno di na nyak no kanedi ko kien ko de me der kula mala we quest godana gor kon der wutin okay ba raja dan and gore ben nyaga yekel of course right no kon katin kon lat ko rodinary we ka so sudan ken report dana togon walle jen ba gore ben nyaga kon kel ko gor kon ban ti yalla kon to bana kalima gano to kedi no dar gano de yen nyaga ne ko ken ko de reponeti de ko mal ci bandin kon gor kon ken wode ko woten ana biya kamal na very important information ba gor ba nyaga yekel and walle ga jan gwaseme bana rach ke kwi wudier bana rach ke jawdana chalat kuma kirme yadi yes kuma kirme yadi den walle teg mi en taira kene ichikan mal kana no so bana jeling mana chalat akwer dana pay kwanki akwer dana jidit ko gor kon be kon la family ga mna le rode bana man dana to be kon ngaje no lemu kay ngumi chikirme yadi de lat ke che wuda pay kwan kwa inkwara ngume chalaramo then bana jilin kajen report many please me jiramo jidit gor jeno der channel der je support der subscribe kade notification bell bo der je twany ko mi chete ke ler mi jidit mi ci bare da chwa mala chube karan ka pet mi ci subscribe no one thank you ko agenda na gorke kam guji javoka Facebook page da kan online TV page gorjan der page je follow kam je jek bokk jen Facebook page da ka ken weka YouTube channel goron weka YouTube channel bi channel bi je support jen do dana bi channel me bon yam ka jam gor kon support long support mi di ko bi channel bi ko kula go kano der anda la comment der man bi je share der ja tobe ka do me gwa ko jen do dana ku kon media le jako be nyin kon be kan ko je ko sometime mental engagement chi YouTube chicken ka recommend kan channel kan wonen jena la viewer la kene ku need kono week kamandan le rode anyway ka kuje mo no be jo me be nyaka yekel very important ka gwe jeno de kon dial de kon tikengitin and ngum le rode ngum chala de kum kirmi yadi and all that gwa biya kaman kenyam barach ke report ana chalat re which kijuba so jen ba nyaka yekel bikona to kel okay gwazame ken amde tloide de lari yene dial kon til la channel nuar online TV channel la jagu thank you for your support la green channel be support thank you la mu gor ka do la channel la jako bete ko to ko kien bo nyok mnonga ke ko ngai kon en reporting kid right there la goro bi information be kon non gwal dana cha non ten be ko le blood kwase mene ko is right ke ti joy ti chalat jen do dan and just I want to thank all of you ko le yene shunkel ke channel me gwal che chu bene me dong tele support dong ke de chupten so thank you one ka report nyam report indeed ki lera dida la ro dere we ke so sudan wala mi be kon diala li report money okay gene report ke qui national army entre we ke so sudan la kwere pai kwen the newly appointed chief of defense force KSS PDF Wudishal ke General Santino Dengwall. Gente ka announcement Michalat. Kajo womo a very important long. Milat keje aramichit keje kanam la kene diala kon la roch. Don't la jen chenganyam. Of course lat keje no joga kirmi yadi no wala denon. Ko ngai kon sha pol nang chaje juch then chailat gwa pol na. Ka pol nang me chalani destruction cheneng na ngai kon diala cheneng na ka kujamo
kaman chalat General Santino Deng Wallman pai kwanya la Chief of Defense Force ai wike South Sudan. It's a very important message jetu. Mubaling an ideal ki chaling wi monba wala an ideal. And Chief of Defense Force and pai kwany jen charajo nene. Share announce and one a jenny share la no ba cordial terror corner to walk come kume government SSPDF Kennedy Kennedy SPLAIO pin Dr. Machar ba kuro mo hostilities mo men to come den ba je del caption la the General Santino Dengwall. Of course, nating one shake shock ko gwe ke jeno donc kume che der wa jeno no belar no e ba kur dana to kam de ne spele ayu kene de ne SSPD abe ba ja capture so nating one gwe jeno na me impossible long ano gwe jeno chai de mal capture en wude me jen cheru ni wal dio je charu pon shakalin kari pon den chala dio je pan kan mandarunwa jen watcher which nike 2021 bege 2024 jet which la kuer watam de latin martin telekor wude me michal pol nange me shenunga destruction ka civilian ka ji aspele ayo so ko target nuore negen nuore but wude me chale ben another approach eno nene na me bala jen njok tele mchwala kor kam kume SPLA ayo kene kume SSPDF me mo a good news de kon lar no the no question kwala to betam right now an ideal mishi yakula de no and General Santino Dengwall ken bikari di nan kana lat bikana dil ramten ke bala kaj ko chala do chicken kume SPLA ayo chicken be attack chicken kum chicken be mark no gwada dan ticketing so ngai kon manan to ko wudier ngai kon manan to ka kobo duno ko lada je wale ban runa bago wen yambane je mingwich duno te ga jom cha kula lat mi cha larude me ko jen cha lere me report me cha jalat ai radio ka cha lat media ne ko ken radio ta mazuch ken media ne dial chicken post so nating one a chicken take hope ano michala la toge a jen joro la pai kwanye dio je bala mal jen ta dan tinat so ko kujemo ci jarama me ci jen wude me pai kwanye ci la do jen be peace agreement e da ne cha wuch eno ke cha de tul kir mi yadit ke cha tul right now a jeni be je nyok mro mo jeten ade ko laro no hope mi gwa but cha ko lado wonene sha appreciate ka manana chalat ban ngode right now jo ke jen wonene mi ludini je la tok ludini je eno jin bi lado no nene you are ending hostilities between government and the SPLAIO gorke one thing kaji mi bilat released the SPLAIO leader Dr. Riek Machar Abirar bukula right ko tele kormi bila to kam kume SPLAIO kene SSPDF cha di man mo cha jitu eno be di loch ejen eno mibika Dr. Machar bikena loñ eno no ka be shugo ba be shutel korshiri me chala dene baname me we ko ken misli ni kume SPLAIO be backfire shirka do be dana che backfire keje kudi shal kame pol nanga pa jojen tama so mnyodo di mu te chicken red kin chicken ka lut ke chicken ka lallat nyo de no bu korm di den be nyogoto duno ko she raj mi chene me chalat re wike so Sudan walle kineti one chicken aguje no there is still hope ano bu kume kene kume SPLAIO bika deal mat bika mal bikene no before a can ko inquiry a can nacho ko inquiry but talk after that ci Dr. Machar ci brar tel ko inquiry mi betok angu Dr. Machar angu de reti jena mo chebe men to so jena dan en le rode ne mene
jana kuli jogono nene eno chikir mi yadit chikarodian permis eno take mal mi ben janyon jeno take mal mi bala la to ki 6 dan chikan la do betok janyon jeno ebi mal beben but maybe a hope nigen but ngode kan la let mi bala to ki bala ka jena mo banje kule je ka gwasen be ko nin wakan ya so na me report mi chalat en gude me wuri chal ke general Santino dangane a je report an chala de kir ka jenda an chabula na so ban man dan to ban je kul guje wo nyam so chana jemen kabene ne nyok dio je shaling no udier sha nyom ka ko je e de ni SPLAyo an wala ga shanga baro ka faydi ronkin daro jendang red bakel che George long ka chala sk media an wo cha de ni SSPDF cha ka jo ka udier right now right corner taping kume SPLAyo do not take kel me cha kulalat mi biya kula ngaji no ken cha ga defeat ke cha ga ju ken de ni SSPDF chobe shi ga chup ko udier ke je chicken kan dang na chicken gatet chicken polo wan chicken gatet kan polo to ka gwato ni ko de kan chwa toitin ko de kan kula nyin ano miti ga korm chibin kaka kan cha ga jojre polo to ne kenin dang doctin we bado wala jen kwala declare and go completely cha udier cha nyom makap ka de ni SPLAyo cha video ni cha ga share ka cha kan polo ko ni kan gatet bona cha ga nyom nyot kake. So right now, SPLAyo can take a control. Of course, still this situation there no more, but I can chaka jot kador shal keme ni matiang ala it quote dung SSPDF down ticket. So na me chalat. But ku kusile laune. Michi jen wuri shal keme Paul nang cha jo ku jot gachi Santino deng wol cha ku lun cha ku benata malu jela kwero. No, jen baka luanka de ni ton wo baka control. Ko shi kan korbi nyom kap kan de ni SPLAyo ko kan ete ka wudiero ma ka kan eten kon shunkel ke kum kirmi yadit ne ko lan wer kel ka jang ten kontin cha no nu winimi ko be kan wudier be kan dak but right now a situation da antik tin chala bad situation ko kan cha ka nyoko mi joy kara teram tere wujen tama ka wudier ne ko ne tere wuj e kume SPLAyo kan te ka wudier right now right konen konene so ne me eri pon me shano ngon winimi ade kono ngaje no kuma SPLAyo weret ki kuma SPLAyo take a kor na me mishala da kanen winimi no si kan udire kan nyom kef kan right now dear taping kuma SPLAyo right now right corner chana man to gwasame chana ben ka another sensitive information metwore which ka juba pan je George no kia tiang de kono lar no je George no take wood mishanek re which ke juba wood mo waje nek dore jana wa we chenka war ano shi sure ke ne te jel ka mach cha ji dware aka pin cha ga dom bone mene de kon de shiende and then ka kore kulu we be re kal wache tok chayu naga kane to ton cha ne dangro cha mu ka bot baram mo cha kula de wonene wajen eram kel mila let kale da ka Sudan bang jenta ajen godan ledetin ne de kon na ka je kan ko kon jek jen a very serious chiagwi ne pananote kor ngwan to chode lare wiki juba chaga dwech mene fanani chaga dwech mene kon wichar akene de kon la police ni so chikon mi chino mo chana jenen ala juba we jekalong ko ni jen changdara mema pai we cha jojen wote ko kor mchora de ladbo no gwadon led rotin chane de jelga ma chaga ne lo dio je chi ma chikan gwat but can full report kanum but video charge share online chen mana ngai kone so ne me mi be ketin kon lat ko di re wiki juba kanditi chana kuli jugo no ne we do na lat shun kare wiki juba ku mana ande lat cuz right now thing chi je jen men yen kirm yadi den tama jakate dial ko de la possible ko de kare ale ka gwa de da kuma cha de barar kan ji kwara and then de na chu ka peace agreement de tin kon de la de ko lat ko do ba ndong de kuin kwa de la ke ko kuin kwar chabla loro bang ngot ken da ma char ken brar ka nyok en kuin kwar bo la joje no ba te kan want ba kon implement ko te ka ti char ala ken ne wal en peace agreement da te ngwan cha yat pin ti na agreetin ko ba ken de to ba kon tu den ba kuin kwar ba kula lat
chit kemenia medane chalat no Kenya ajen me chal ke power sharing miteleje alo baram kel kabon Dr. Machar baja alas kelet ka baram kel kabon tin kokien balas kelet chit ko lat group ano ka baram kel ka kirum yedit balas kelet so kene dialto tika ka jen agreement ade chata ni chal ke power sharing and power sharing mo jen cha ko bedake kirum yadit ano kirum yadit chelo gono bem power sharing eda na chata nke 2018 peace agreement chelo gono beje respect so chachu gujino kir cherong chi gwan mala chi agoro te mal medeben you know ajen ta dan en chungwari lat ke jeno en mo chagu jeno te kir take a problem ko en peace agreement me chata ne ideal ka chala do bedil te ke power sharing mum de je lo dekje ma che de dek mi ram mo ngai ngwa kiram mo no gode mal der ritin so ne me am chor lat ka gwase dan anyoki na anyoga right ke tikoken you know chagu je no kume de jager shit ko de security reform de jalat and security reform wo de need de kare aleka you know ko de kor ya le de gato de unify force de jalat let unify force ke de nin kon de ni SPLAIO de ni olar group ken de ni ko point ken ya de ka liom de ke integrate de mat gwaskel ya mat gwaskel ken de kule deploy gwen dial de ne lat gwasdien ko de security ken kulo lat kel ana mo bada na mo ko de mal derben cause me cha ka liom kana tin wor tin de jang tin ke do ko ken der mal der jeno che de chit ke de je dan mi purely ka jang kane de kon ko kana ke te kon te nasir gwa de ku kor kula tok tin kam de ni tila nuwer wai am ke kurdan ter ken ke de na SSPDF so ani me unify force and me right now tell kum de to coach even community they request that kene ne no ga unify force to ajun ke ngai unify force de so na mo jen ta dan chungare lat ke je manda dien mi charti chagalat de na ren churi ale kabo ano ke jen mensual ke election la kuin kware lat ke je ke tidiality ne ti kon ganen tin jet ko the population census de jelat the permanent constitution de jetuk and then after that then they can show ko adobedien be can kuin kware be kan lat ke jam ko kuin kware ci lora ba kuin kware be ko cha all this thing all requirement ten gorgan ode la let cha kon tugun dial den na kulo we ko kuin kware ko tele kuin kware mde tuok etele census key population census ki kuin not makala te dem tuok ketele kuin kware mde tuok metele mensual ke permanent constitution and bo won ba ka ba dir tuk and then na kulo we kam do dien but akim yadi ti diality they are delaying election ko ngeje no chana ju ki jongle chana ju ka pana chana ju gon dial ko kin na ju ki kotoria ne tinche jo Canadian konen che goro de ka kwine ko ngeje no luka je fugu amu ko inkwar we ben ngeje jen wa pana mo kene jongle terambi kwaj ka kirbe lose ko ken majority into tone de waneken mu ya jankoro den ka dore ko ken tin konen yu kule jo so jen medwal kir mi yadit ke jen o che de lo ngot ko de ni ti de gtre baga dil jo baga jo ra ko inkwar be chulo lat karwade but right now thing chike backfire of course gwe jen o chinat chicken bulun job jen me be goro be yoten but cha juga Africa Union wona ene lade mo che chuong jin luin Dr. Machar ana ba ti diala konte cha pel ka cha block ba nyo mala kalet so na me report ana Michigan alat ka dob dan na nyam ka je ka kwi malka so de jogo no ene so Sudan ba te ga mala tok do under self ke me yadit jen en mala me bala mitete de long ke che ba mala wen yam ko dwale ko de kwin kwa de ro da lat so na me da la mu goro de nyoka yekel no katin kontin lat ko rudin rai ke so Sudan man dong de nyok la de information da la queen en kon dia la kon shuch ne kon shuch kan jere mangai kon ati choitet karo fuji kam ki IDP kam so gor kono de kon ne kon de kon kalwak so no mo la jatu ko ni shang ne dial so kuji mo de kon jogo no de micha wo lokana den ka shia goto kon lokana tin chianga no brand be lok dob danda lok ja ko ngai kon ne kon chuishke no mo der we ka kon dia of course look me there caption bo ko ngai kon che bia forever ko micha look to one time no ngai kon no shi jen tok chuishka no mone jem lalat ken mugor kon bi shoje me betuk la man na rodi ne dia ba solution ba je gor no a solution mo me ba gor la mo go me be ne dia be kete no shep che bia la temporary
no ba le len ta kerun ba nyo gor nyo ko lok mutu bila lok de to bita kerun ba lok ba nyo gor ka jan dong tele te chumde tet kana so mitti ka duor then bi goro bi loga mo bi to kone kon to ko loka social media no bi aka je ka social media so de kon lok de kon to no gwa de kontena so shu na la to ne kon chushken gor kel lok okay so na me de la je report ana go de nya kon kel en ba na nyo je ka na the information ani bi atikamal na bye bye